140 godina nije mali jubilej. Tim povodom pozivam direktora škole, gospodina Branislava Kneževića, da vas pozdravim. Uvaženi učenici, poštovani profesori, cijenjeni članovi školskog odbora, dragi gosti, želim da vam se zahvalim u svoje ime i u ime kolektiva Srednje poljoprivredne škole što ste danas sa nama na proslavi velikog jubileja naše škole. Posebno se zahvaljujem i pozdravljam predsjednika Skupštine opštine, doktora Zorana Srzetića, predsjednika Skupštine opštine Osmana Subačića, predsjednika opštine Zorana Srzetića i uz izvinjenje predstavnike Centra za stručno obrazovanje i uvažene direktore srednjih i osnovnih škola Bar. U godini kada obilježavamo značajan jubilej 140 godina od osnivanja poljoprivredne škole u Crnoj Gori, osjećamo posebno zadovoljstvo što jubilej dočekujemo sa rezultatima na koje možemo biti ponosni. Možemo se pohvaliti posvećenošću i stručnošću naših profesora i saradnika koji godinama i decenijama učestvuju u obrazovnoj i vaspitnoj misiji poljoprivredne škole. Ispunjava nas zadovoljstvom što pripadamo ustanovi kroz koju je prošlo na hiljade đaka koji su danas uspešni članovi društva. Među njima ima i onih koji su svojim talentom i predanim radom doprinijeli da škola stekne ime i ugled. Njihov uspjeh je i uspjeh naše škole. Ipak, uprkos rezultatima na koje smo ponosni, imamo obavezu da stalno preispitujemo kvalitet našeg rada i da težimo dosezanju novih standarda. To je zaista neophodno jer je ovako duga tradicija škole velika obaveza. Budući da smo dosadašnjim aktivnostima postavili visoke standarde, trudimo se da koliko je god moguće unaprijedimo sve segmente rada škole. Zadovoljni smo što šira društvena zajednica prepoznaje naše napore i konkretne rezultate rada. To nam mora biti podstrek za postizanje još boljih rezultata. Uviđamo da na stručnom razvoju, unapređenju nastavnog procesa i povećanju zainteresovanosti na postojeće obrazovne profile možemo još mnogo toga uraditi. Ove godine upis će se vršiti na 8 obrazovnih profila, od čega su 6 profila 4. i 2 3. stepena. Sigurni smo da je iskustvo škole na planu obrazovanja ovih kadrova garant uspjeha. Poštujući reforme školstva i idući ka novim tokovima u obrazovanju mladih, zalažemo se za moderan pristup nastavi. Stalno naglašavamo da su svi sa druge strane katedre ovdje zbog učenika, a ne učenici zbog njih. Zbog toga dosta napora ulažemo da naš nastavni kadar ide korak sa vremenom. U tom cilju se ostvaruje edukacija kadra kroz razne seminare i obuke u kojima naši profesori i saradnici učestvuju. Aktuelni koncept cjeloživotnog učenja odnosi se ne samo na profesore i saradnike u nastavi, već i na upravu škole. Direktor je tu da bude prvi među jednakima, a lideri u suštinskom smislu treba da budu sami učenici. Moj i zadatak svih nas je da osluškujemo njihove želje, poštujemo njihova stremljenja i da ih pratimo na putu sazrijevanja. Cilj je njihovo uključivanje u obrazovni proces kao aktivnih činilaca. Oni treba da su inicijatori pozitivnih promjena, a mi smo tu da ih podržimo i pravilno usmjerimo. U tom cilju pažnju poklanjamo i praćenju standarda na polju savremene tehnologije i oblasti nastavnih sredstava. Također vodimo računa o oplemenjenosti enterijera zbog što prijatnije atmosfere u školi, a posebnu pažnju poklanjamo bezbjednosti učenika. Naglašavamo kvalitetnu saradnju sa lokalnom zajednicom kao i školama, baru i okruženju. Ponosni smo na činjenicu da je škola prepoznatljiva po etosu u najpozitivnijem smislu, cilj nam je da tako i ostane. Na kraju, u želji da sljedećih godina postižemo još bolje rezultate, kako u nastavi, tako i u vannastavnim aktivnostima, koristim priliku da se zahvalim svima koji su doprinijeli afirmaciji škole.
nastavnom kadru, roditeljima i učenicima. Živjeli. Sada ću vas pozdraviti gradonačelnik grada, profesor dr. Zoran Srzetić. Poštovani učenici, uvaženi profesori i svi zaposleni u poljoprivrednoj školi, dozvolite da ispred lokalne samouprave prije svega čestitam vam dan škole i iskažem poštovanje za sve uspjehe i sve napore koje ulažete i uspjehe koje postižete, koje ste postigli i koje ćete, ja se nadam, i u budućnosti uz pomoć i ministarstva i lokalne samouprave postižete. Lokalna samouprava će uvijek, bez obzira što ste vi u nadležnosti ministarstva prosvjete, davati svoj doprinos radu ove škole, jer je ova škola najstarija u našoj opštini sa velikom tradicijom. Učenici ove škole su pronosili znanje i slavu ove škole decenijama i vi imate jednu veliku obavezu i u odnosu na njih. Također i profesori ove škole imaju veliku obavezu prema onima koji su ovu školu podigli na nivo škole koja je bila prepoznatljiva ne samo u regionu i ne samo u Crnoj Gori. Prema tome, velike su obaveze i pred vama i pred nastavnicima, a mi smo tu da pomognemo koliko možemo i više od toga. Još jedan put čestitam vam na školu. Početkom 70. godina 19. vijeka u Crnoj Gori se sve više govorilo o unapređenju zemljoradnje i stočarstva po ugledu na razvijene i naprednije zemlje u Evropi. Ukazuje se na primitivnu proizvodnju i mali prinos u ugajanju raznih kultura i ističe potreba za obrazovanim poljoprivrednicima. U tom cilju, u 1874. godini u Crnoj Gori se vrši intenzivne pripreme za otvaranje zemljodelske poljoprivredne škole. O pripremama za otvaranje škole pisao je septembra 1874. godine tadašnji crnogorski list Glas Crnogorca. Ratovi su prestali, a nastali dani uređenog unutrašnjeg državnog života. A ta okolnost uputila je narod na rad, a vladi njegovo je nametnula dužnost da radinost u zemlji napređuje. Jer je to jedini put koji vodi narod na blagostanje. Iz toga, kakva se potreba pokazuje? Da narodu treba nauke zemljodelske. Ovu potrebu naša je vlada uvidjela i sada smo u stanju sa osobitom radošću javiti da je naš svijet i gospodar odlučio da se idućim proljećem otvori zemljodelska škola. Nužne pripreme za zemljodelsku školu već su preduzete. I mjesto je određeno u Danilogradu u Brdima, koje jeste najzgodnije, ne samo da je to, tako reći, sredina naše otadžbine, nego su tamo odmah i prostrana i plodna polja Belopavlička, na koja će sjeme iz ove blagodatne škole prvo pasti i koja mogu i moraju postati izobilnom žitnicom Crne Gore. My friend,
otvorena je Knjaževska crnogorska zemljodelska škola u Danilogradu 13. maja 1875. godine. Prvi upravitelj škole bio je dr. Đorđe Radić. Naša zemljodelska škola na Danilogradu otvorena je 13. svečanijem načinom. U 10 sati bila je služba Božja, a potom u školi vodosvještenja u prisustvu svih učenika, mjesne vlasti i mnogog građanstva. Gospodin dr. Radić, upravitelj zemljodelske škole, razložio u svojem lijepom govoru važnost ove škole i koristi koje moraju od nje nastupiti za našu otadžbinu. Prisutni se odazivaše sa oduševljenim usklicima: živio knjaz, koji je pohitao da pruži narodu i ovo moćno sredstvo školu u zemljodelsku. Moramo još pomenuti da je narod s osobitom ljubavlju dočekao otvorenje ove zemljodelske škole i da su se učenici vrlo rado i u znatnom broju prijavljivali. Za prvi tečaj ograničen broj na 20 učenika. Posle Berlinskog kongresa 1878. u Crnoj Gori nastaje period mirnog razvitka. Proširenjem Crne Gore dobijena su plodna poljoprivredna područja. U tom cilju ponovo se javlja ideja za otvaranje zemljodelske škole, koja će biti otvorena 20. februara 1893. godine u Podgorici. Štatutom škole bili su precizirani uslovi za upis učenika od 13 do 20 godina starosti, sa dobrim uspjehom u osnovnoj školi, ali i da budu tjelesno razvijeni. Učenici su imali besplatan stan, hranu, kao i lekarsku njegu. Nastava je bila teorijska i praktična. Školska godina je počinjala 1. februara, a završavala se 1. decembra. Nauka je, kako svuda, tako i u zemljodelstvu, prevladavala. Zato se i osnovala ova zemljodelska škola, da se i mi, kao i ostale naprednije države, koristimo njenom naukom i da na njoj podignemo naše dosta oskudno blagostanje. Djeca ova koja su danas u ovu školu uljegla, radosno će se sjećati ovoga dana, kada su primljeni u ovaj zavod. Oni će raznositi ovo sjeme nauke, što ga ovdje budu ubrali po svojoj zemlji, a narod oduševljen njihovom naukom i njihovim primjerom blagosilja će njihov rad. Vojvod Ilija Plavljenac je tijem povodom održao govor koji je završio riječima: da Bog poživi gospodara i njegov vladajući dom, koji se kao brižljivi otac stara za sve ono što bi srećom i blagostanjem urodilo za njegov ljubljeni narod. Na kraju je Podgoričko pjevačko društvo otpevalo narodnu himnu. O ovoj svečanosti knjaza Nikolu su obavijestili vojvod Ilija Plavljenac, okružni kapetan Lazović i upravitelj škole Jegović.
Škola u Podgorici je prestala sa radom 1898. godine i posle višegodišnje pauze 29. januara 1933. otvorena je u Baru specijalna poljoprivredna škola za južne kulture Topolica. Bila je smještena u zgradi dvorca na Topolici u Baru koji je bio rezidencija kralja Nikole. 4 godine kasnije, 1937. rješenjem Ministarstva poljoprivrede Jugoslavije osnovana je državna ogledna stanica za južne kulture na Topolici u Baru. Zetka Banovina dodijelila je dio školskog imanja 50 hektara za potrebe stanice. Stanica je radila kao posebna naučna ustanova od osnivanja pa do aprila 1944. godine, kada su rješenjem Crnogorske narodne uprave Cetinje, specijalna niža poljoprivredna škola i državna ogledna i kontrolna stanica za južne kulture spojene u jednu ustanovu pod nazivom Niža poljoprivredna škola Topolica Bar. Od 1947. Niža poljoprivredna škola i Zavod za južne kulture i vinogradarstvo funkcionišu kao odvojene ustanove. U toku rada specijalne niže poljoprivredne škole, kao i od osnivanja srednje škole, dom učenika i škola bili su u sastavu jedne ustanove sve do 1953. U zemljotresu 1968. najviše je bila oštećena školska zgrada. Sredstva dobijena na ime oštećenja zgrade škola je ustupila za izgradnju doma. Od podizanja nove zgrade 1974. dom radi kao potpuno nezavisna ustanova. Niža poljoprivredna škola je od 23. decembra 1959. godine preimenovana u poljoprivredna škola Dušan Vlaković. Prvoborac Dušan Vlaković, diplomirani inženjer agronomije i pomoćnik ministra za poljoprivredu i šumarstvo Narodne republike Crne Gore, bio je inicijator osnivanja srednje poljoprivredne škole u Baru, pa joj je, nakon njegove tragične smrti, s pravom dato njegovo ime. Školske 1966-1967. u saglasnost Privredne komore Crne Gore, Sekretarijata za prosvetu i kulturu i Zavoda za unapređenje školstva odlučeno je da poljoprivredna škola Dušan Vlaković u Baru preraste u poljoprivredni školski centar Dušan Vlaković. Od 1976. školski centar nosi naziv Biotehnički obrazovni centar Dušan Vlaković, a od 28.12.1993. srednja poljoprivredna škola. Od brojnih priznanja koje su učenici i radnici škole do danas dobili izdvajamo. Republička nagrada u oblasti obrazovanja Oktoji 1995. godine. Orden zasluga za narod sa srebrnim znacima za naročite zasluge u stručnom obrazovanju kadrova i doprinos u unapređivanju poljoprivrede svoga područja. Nagrada oslobođenja Bara za ostvarene rezultate u stručnom obrazovanju kadrova poljoprivredne struke. Zlatna plaketa Zadružnog saveza Jugoslavije u znak priznanja za izuzetan doprinos razvoju poljoprivrede i šumarstva. Oh
Miro, profesor. Pored poljoprivredne, veterinarske i prehrambene djelatnosti, naša škola danas posvećena je područjima rada kao što su saobraćaj, komunikacije, usluge, mašinstvo i obrada metala. Ove školske godine upisano je 512 učenika raspoređenih u 21 odeljenje, 5 sektora rada i 8 obrazovnih profila, od čega 6 na 4. stepenu i 2 na 3. stepenu stručnosti. Kolektiv se sastoji od ukupno 60 radnika, a nastavni proces realizuje 42 nastavnika teorijske i praktične nastave. Srednja poljoprivredna škola raspolaže značajnim površinama poljoprivrednog zemljišta koje koristi za različite vidove poljoprivredne proizvodnje. Osnovni pravac proizvodnje u školskoj ekonomiji je cvećarstvo, pa se i najveći prihod ostvaruje prodajom cvijeća. Osnovni pravac proizvodnje u školskoj ekonomiji je cvećarstvo, kao što rekao, ali pored njega se organizuje i proizvodnja sadnog materijala voća, rasada povrća, ukrasnog bilja i proizvodnja povrća. Važno je napomenuti da je ovo jubilarna godina i za naš školski list Lider, čiji ćete 10. broj danas imati priliku da pročitate. Naša škola poslednjih godina bilježi napredak na planu edukacije nastavnog kadra čestim organizovanjem akreditovanih seminara. Velika pažnja posvećena je opremanju barijera. Savremena tehnologija omogućava implementaciju novih nastavnih sadržaja i planova, kao i inovativnih metoda, koje za cilj imaju animiranje i stavljanje učenika u centar obrazovnog procesa, podstičući njegovu kreativnost, što i jeste permanentni cilj naše škole. Rezultati u radu, naročito oni na planu izuzetno frekventnih nastavnih aktivnosti, svjedoče da smo na dobrom putu u ostvarivanju pedagoško-edukativnih ciljeva. Povodom današnje proslave nastavničko vijeće Srednje poljoprivredne škole nagrađuje učenika koji su svojim uspjehom, primjernim vladanjem ili angažovanjem u nastavnim aktivnostima dali doprinos sveukupnom radu škole. Pozivam direktora škole da ovim učenicima uruči prigodne nagrade. U kategoriji najbolji učenici po razredima nagrađuju se najbolji učenik prvog razreda, učenik prvog 4 odeljenja, Pervo Danilo. Najbolji učenik drugog razreda, učenik drugog 4 odeljenja, Novković Nikola. Najbolji učenik trećeg razreda, učenica trećeg 4 odeljenja, Mrdak Maja. Najbolji učenik 4. razreda, učenik 4. 4 odeljenja, Rejčević Filip. U kategoriji najbolji učenici po obrazovnim profilima nagrađuju se najbolji učenik na obrazovnom profilu prehrambeni tehničar, učenica 4. 1 odeljenja, Vlahović Stević. Najbolji učenik na obrazovnom profilu poljoprivredni tehničar, učenica 3. 1 odeljenja, Knežević Bojana. Najbolji učenik na obrazovnom profilu veterinarski tehničar, učenica 2. 1 odeljenja, Drevana Ciprijana.
Najbolji učenik na obrazovnom profilu brodomašinski tehničar, učenik 4. tri odeljenja Škrijelj Elvin. Najbolji učenik na obrazovnom profilu nautički tehničar, učenik 2. tri odeljenja Babić Milan. Najbolji učenik na obrazovnom profilu špeditorsko-carinski agencijski tehničar, učenik 3. četiri odeljenja Kulić Marina. Najbolji učenik na obrazovnom profilu automehaničar, učenik 3. 6. odeljenja Janković Tomić. Najbolji učenik praktične nastave na 4. stepenu stručnosti, učenica 4. 2 odeljenja Osmani Enera. Najbolji učenik praktične nastave na 3. stepenu stručnosti, učenica 3. 5. odeljenja Tuša Đeratina. Nastavničko vijeće Srednje poljoprivredne škole nagrađuje i najbolji sportiste. Za školsku 2014-15. godinu to je učenica 2. 4 odeljenja, članica odbojkaške reprezentacije Crne Gore, Celić Milica. Dodjelom priznanja i prigodnih nagrada najboljim učesnicima završen je ovogodišnji konkurs Mladi ekoreporteri 2015. godine, koji po 7. put organizovala NVO Eko. Na pomenutom konkursu učenica 2. 1 odeljenja Alković Anita osvojila je 2. nagradu u kategoriji fotografija biodiverziteta i predjela za fotografiju Legenda o Lavu. Za online glasanje za fotografiju Pozitivno naelektrisanje pozitivne želje izabran je učenik 1. 5 odeljenja Obratović Filip. Mentorke ovogodišnjih radova za kojima su upravo ovi naši učenici konkurisali na pomenutom konkursu su profesorica Tanja Kragulj i Merima Ćukić. Nastavničko vijeće Srednje poljoprivredne škole nagrađuje učenike i učesnike školskog literarnog takmičenja povodom 23. aprila, Svjetskog dana knjige. Učenika 4. 5 odeljenja za osvojeno 1. mjesto Vojvodić Toma. Za osvojeno 2. mjesto učenika 4. 4 odeljenja Petranović Marka. I za osvojeno 3. mjesto učenik je 1. 5 odeljenja Škrijelj Elvina i Popović Željaka. Mentorke ovog takmičenja, profesorica crnogorskog, srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti, Živanka Krgović i Valentina Kralj.
Nastavničko vijeće povodom dana škole nagrađuje učenike koji tokom ove školske godine nisu imali izostanaka. To su učenica 2. odeljenja Milić Elvira. Učenik 3. 2. odeljenja Zverotić Stavro. Učenica 2. 1. odeljenja Vrenovac Andrijana. I na kraju, nastavničko vijeće za đaka generacije srednje poljoprivredne škole za školsku 2014-15 proglašava učenika 4. 4. odeljenja Raičević Filipa. Dragi profesori i nagrađeni učenici, hvala što ste vašim prisustvom uveličili ovu prigodu. Pozivamo vas da druženje nastavimo uz koktel koji je organizovan zvanično. U našem dobrom duhu na dan škole uvijek smo pratili i pratit ćemo penzionere, pa ćemo to i ovog puta uraditi. Danas su sa nama dva penzionera koja su radni vijek, mlada penzionera, koji su radni vijek odradili u ovoj školi i ja u ime kolektiva i u svoje ime želim da im čestita penziju, da što duže uživaju u njoj, prije svega puno zdravlja njima i njihovoj porodici i da im u znak pažnje uručim jedan skromni poklon. To je profesorica Sanija. Čestitam. Izvolite. I profesor Marković. Izvolite, profesor. Da se sjećate škole, da ne žulite na vrijeme. Hvala. Hvala, nastavite sa... U ime penzionera da se zahvalim na ovu pažnju danas ste sježili, da poželimo svako dobro đacima, radnicima ove škole, da uvijek slave ovaj dan i sve najbolje u ovoj ranoj jedinici. Hvala.